Richard Evelyn Byrd Jr. He American Naval Officer le Explorer ania Medal of Honor dong tu jing mi kha niin mi huai sen choi moinu sangber United States in a pek chin ani tin American tho na lama su su tu chim top le mar top endik na nei tu le sipai mamo sang sang pe tu ber ani chin a tho na khal hian Atlantic Ocean te a tho khum chin Byrd hi North Pole le South Pole tho na manga thleng ma sa ber ani bok tin Mount Sibley muchuak tu a hriat ani boka Antartica tlang kang chelova lian ber chu athil mu chua sang sang te wang hian hriat a hlo hlea chuti rualin thil pakhat man lai khopui Antartica hnuaia ti lova hi chuan indopui pakhat na le indopui pahnih na inkar chung kha ngun taka indik na kan nei donanga hei hi khol lam chi bul in chan na ania abik takin Antarctica Aerial Aids of Exploration a vansa nga thlok tur thona an thom that hun lai radio camera le veiwa na tur lir thei te chu chim top le mar top polar operation atanda ani heti hun lai chi hian UFO mak le tam tak chu muanga soi chin ani ama ero chu tunlaya po hian UFO hi an huzing le to hle Hiroshima le Nagasaki ya nuclear bomb chu an thak ani kha heng UFO le alien kan ti te hi engchi nge an ni le Admiral Richard Byrd kile lokila Antarctica athil mu chu chu sarkarin an ngoi tir mak Admiral Byrd hi endik na engmuzata amain alotel vetoa mase indopui alo thlenin sarkar chuan Antarctica exploration lianber nei turin antir lea he thu chuak zom hian Byrd chuan sipai pol sangli aya tam chu indo long le thona mangte chuan hruaya chimtopa top secret expedition nei turin Hemison hi aminga operation high jump pho niin thali chuang o turati ane an mission chu hlotlin na lian tak anita Antarctica tuipui kam mulia chana mun khat don an la mu lo chu an mu chuaka tin hei ba ka hian he continent chung lam hi scientific exploration atan an hon pha bok nima sella athathumna thil be selo tak mai thlenga oma sarkar puin voin thlenga mi puitelaka ala thop chu Admiral Byrd chuan crystal khopui chu Antarctica noya chuan amu chuak mase sarkar chuan he thu hi akho khir ngala hi chuan Admiral hi ati hnuwa chau afapain apa diary chu muchuakin Byrd chuan thil thandan chu aziak vek ane hetia atho lai hian lein hnuai khovel chu chimtop South Pole chuan amu chuak explorer aniangin achunga chuan aluta thingkung hring moi tak mai amu chuan athil mu chu oilo zok hial ti chuan kalzelin khopui alo mu to te anglo takin khopui crystala siam chu amuta Byrd chuan athlo na chu athunun to lo ti chu a hreta a thleng khlok thei engmoza chu khoi change ti hriat lo chu an ron lang ta hlol maya boruka chuan chaktakin an thokol ani he thleng khlok thei hian thil nung chen hmuna chuan hruaita a adairia chuan he thil nung hi master ti in ziaka mishing te thil tia chuan alung oilo takset ani mishing ten khovel anti chiat chu a hlau hlea achan chu an chen na ani ve tho wangin mishing te che dan chu alo ngai mo chin hle alo nia tuna phei chuan an ngai mo le zol to hei wang hian ania nuclear missile bula UFO an mu vo thin na chan amairo chu mithiam te chuan rin harsa antia chan thatak omma se ram sang sangin South Pole le North Pole base an nei dana changin chan thatak a nge yang UFO kan lo mu chin te hi aliens an lo ni lo mai thei khovela hian manlai changa lo cheng to an oma hei wang hi ani mai thei UFO an mu tam takhi tui omna hmuna ani zia na chan ahun la ya ki le taila
Soviet Union ake dar tak nuin Russian Navy 10 Cold War laya UFO an mu record chu an pungzar ta ane report hian atarlan danin UFO somnga an mu te chu tuifin riat nen hian in zomna an neya chuti lain sompanga te ero dil nen in zomna an nei thung UFO chu tui nen in zomna an nei ani ber hei hian omzetam tak anei the kan she thau angin nun na hi tuya in ngat ania ti chuan tui hi mishing le alien singkara omchun thil tlanglon tak chu ani the Russian submarine radar hun sang mi hian thir material object chu reading apeya ache chakdan hi oyom lo zok ani anchut nei na tarlan danin achak zong hi 213 knots ani lo pon darkar khata kilometer zaliin athok ani tuichunga po chaktaka che chu chona lian tak ani engthil po lo ni se hei hian physics a dan umsa chu abo pel ani Russian Navy te chuan angai na an shelo hle achan chu hei hi US ani lo pon ramdang an tuipui en thlatun ni lo ti chu an hre chiang hle Russian Navy intelligence veteranin asoidan chuan tuifin riata UFO te hi NATO long ahova anom na huna pianga anilar tam thin hle ati Bahamas bullok Bermudas te Puerto Rico a Bermuda Triangle chimlam Atlantic Ocean tui thuk taka te anlam hufo thina tinchu baka Caribbean Sea te po mundang pakhat miten UFO an mule fo thin na pakhat chu Russian deal Baikal hian ani Kovela freshwater tui anlo thuk ber na mun ani sangman tu te chuan thil eng tak tui thuk taka tanga lo chuak vanlama thlok chhota chu an mu te an soi case pakhat kumsang zako somriat panhi khan military diverse group pakhat Baikala training nei te chuan mishing ang tak ahova om silver suta in thuam chu an mu te an soi hei hi tui chung meter somnga thu ka ania divers te chuan melshet lo te chu man an tuma pasari zinga pathum diver chu an thia pali heroin liamna tak an tur thung heti mekla hian Bermuda Triangle thil thleng makha kan se theu ome kumtam tak chung hetia rin lo dewa atop thut main tuna hian tuifin riat monga kotam tak scientist te tishil hai tu chu an mu chua heng ko te hi oceanographer stand kuming kumtir lam khan an mu chua ka engin nge CMT le engwanga nge ti chu engma an shabik lo amairo chu UFO expert te chuan he chin chin na danglam takhi alien 10 an to na ni ti adi chiang anti aliens ten tuifin riat hi inthup nan an mang ti hi mana tanga rin hlel na lo to ania an ma ni nge yin an to ve po anima na engtin ma heng ko te hi soifia dan tur aum lo in nai takin ti hian ain rema omzenei takin among noi tlema zong chuan a hual bok he ko hi National Oceanic and Atmospheric Administration Explorer vesala na thok te mu chua ani Atlantic tuipui endikna an nei lain tuipui mong an la jer chen lo na huam chung Kovela tlanglien ber om na huam chunga hei hi an mu ma se hei hi an voi khat mu na ani lo Marine Scientist US National Marine Fisheries Service ami pon kumsang hi palia diving anei thumin tuifin riat monga kodanglam takchu along mu ve to bok NOAA researcher chuan he ko sang te hi helai hom chunga hian a reporta ma se alo chona tak ero thilmak ani thung mishing siam an viau lai hian ko bulloka thil ta khom hian thil engmoin alai niang ti te puin min rin tir thei ome enge nia irin vele aliens man lai thil nung nge conspiracy theories ingai dan comment lama milo shetir ve donia tun tumatan chuan khati zong kha ani ye